Pre 2 mjeseca, samo 2 mjeseca zastali sa novinarama ovdje kad dolazila prva kompozicija i ja smo rekao da u toku augusta i septembra će dolaziti druga i treća kompozicija. Kako vidite, mi uvijek poštujemo naše obaveze i nadam se da uskoro dobijemo i zeleno svjetlo za početak realizacije ostalih 8 dionica, da što se tiče 2 projekta Beograd-Bar i Stara Pazova-Novi Sad i također 6 dionica na koridoru 10. Znate, počeli smo sa projektovanjem na prugama Stara Pazova-Novi Sad i na barskoj prugi. Ovdje projekt je gotovi i mislim da u toku 5-10 dana će biti potpisan ugovor, kao bio obećano izvršnim direktorima Železnice Srbije i mi smo spremni sa leta da počnemo radovi kad rešimo sve unutrašnje probleme ovdje sa železnicama i sa svima ostalim. Mi smo spremni kao izvođač radova i zahvaljujemo vas. Samo mogu da vam kažem, ovdje sad nalazi 103 jedinica najsavremenijih i novih mašina koje dolazile sa Rusije i imamo koji ne imaju nikakvih, što se tiče brzine i kvaliteta radova, ne imate sličnih u svetu. Došli smo da vidimo na licu mesta novu rusku tehnologiju koja će nam dati značajne efekte. Ja mogu da kažem samo da je u prvim razgovorima bilo razmatrana varijanta da radovi na ovih 6 dionica traju 44 meseca. Primjenom nove ruske tehnologije ti radovi će biti smanjeni na nekih 27 meseci, što je interes i ruske strane i srpske i Železnice Srbije da što pre dobiju pruge sa projektovanim brzinama. Također rešit ćemo određene prisutne probleme koji su normalni, znači kad razgovarate i pregovarate, znači za ugovaranje određenih poslova. Posebna je težina, to je međudržavni sporazum, znate, nema javnog objavljivanja, ali mislim da smo na putu da to sve prevaziđemo i da u narednih 20 dana imamo jasne pozicije i da stvorimo preduslove da krenemo sa izvođenjem radova na ovih 6 deonica. Mogu da kažem samo da zbog primjene nove ruske tehnologije morat ćemo da preprojektujemo i faktički projektne zadatke i projektnu dokumentaciju vezano za izvođenje radova na južnom delu, znači koji je planiran od Niša do Preševa, tako da ćemo te radove izvoditi iduće godine i Železnicu to raduje što će to biti značajno skraćenje, a samim tim stvaraju se i preduslovi da se bolje koristi ova mehanizacija i da što pre otpočnemo sa radovima na barskoj pruzi i normalno na projektu od Stare Pazove do Novog Sada. Ja sam sa gospodinom Sultanovom danas razgovarao da ruska strana mora aktivno da se uključi i Železnica već u toku izrade projektne dokumentacije da bi razrešili sva otvorena pitanja i da prilikom izvođenja radova se suočimo sa što manje problema.